Okay, yanchia in adolfo me PM live. Ewo yen kasa fidie so ebe dru say yedu rem na ensam kakra ebu no hum fumpa na yebobo so ewo agude kwan so edema na bibia etimi wie konimdie so live. Ewo GH Live Studios and afin so bia your friend say enei Kizito Sports. Ni nyina no eya ahembobo no sports na yedi Asia we Asante Kotoko any hearts of folk ewo game ball Asante Kotoko players no mpanyifo amomo ate omo ho aguma nei match promo omo de omo ajimbie sanso and I said they no head coach ora I friend say Kabute Karim Zito he is no more a head coach ono so afro ye ka so be resign and lo and behold abem enti ano de I history ekọ na de tie anie isi ano obia pese Kotoko di nkunim Kotoko titafo obia no pese Kotoko sabi nkugu beba enti dia ne enye na nkunimra ye gusoni adidi nkomonia create awareness ama na ema wie nkonimdie so live ewo fikesie mu anon but stories behind stories so yeah the ebema Kotoko training grounds and yema ho do bi esi where nra nshada nya de esi entertaining yes me nu kwasi entertain ho nkomo any ade de betu dwa na bibia tumi akoso wano but of course yenya adwuma we free ho yenu aba ko a o Togo say e na Togo fo nso ehu game nkrofo aba o hasefo aba ho ba ba niema ana se Kotokofo na adi nkan ho ni nyina ne nkomo a esi edie but more supporters are moko adakwaja ache ekokoye enyambra nsem se mokopam coach Prince Owusu no whether you like him or not or na mpanyimfo ayi ni so onhwe achi ne Hamza enti mu menyai sa primitive stuffs na sorry aye na hu hia now unfortunately guys na kwans be mienu miensa omo ye hasefo with all due respect be mienu miensa wo mo free joso omo ye staunch hearts folk supporters na gidigidi ne ya mopa enti bia obi na ball mo pa nso mo koye a mo Kotokofo na mo tudua mo tuboa na mo de mo nsa sua akire ye hu dua boroni na enye in the end no Kotoko team na ye hete no in the end no Kotoko team na ye hete no we need to stop this ti Kotoko no de say ayi agenda we yan shada mo plitsa ade asem ni mo mi anya isa de no na ye mpe club no mpuntuo eno na hia enti sa nkrofo na ese nka mo chi wo mo maybe I don't like Prince Owusu's style of coaching but eno nkyere se fa sa kwan no so 1971 plan no so fa ko pam obi freestyle ho meanwhile your big game that I see you follow na you should di akire now just to cause this distraction mo Kotoko mpanyufo mo akire mo mpanyufo ni bi me pese me ami nuanom mpanyufo mu nyai sa de no ye nya ne sa ye nya club sa ye nya ne sa you might not like Prince Owusu but please me nya abotre na mo ye say ya na sa kwajigu kwasi ada ya chitafo ya na besa begina ho asa be bomb management so bo ye dua bododo is it the right word enya right word am mfa ncheme me de me ho account ye dua bo Kotoko France ye ha adwen dodo ye ha adwen too much ye try adwen sa fine is good but ye ha adwen dodo ye ha adwen come stories bibriwa both hearts of folk and Kotoko dear esa babontin ye de betudwa ya my own professional job bia emma niyama bia hu hia emma but guys na call ndra adakoja achi senka pinche hu ha no crap bibi sa si meba me share ba ye hu video kwa achi bibi sa si e ofo na twa ahaba kata so bibi sa si se but nana pinkra pie mu ho once again and now come on nerves down my bibia eye kama but I think ye mistake na see a chi boys ni bi mesim be mienu miensa omo ye house for guys na support to house just kameyaka zongo side one mo ewura mako boys no bebre house for omo free just boys 2-3 bi omo free just me nyesho se house ni be free nim paso ba guys no madwuma ne se kinken sa ayi no ha me nkofo me sure se nkofo bi na bo omo paso mo ko sa ade it's not good Sankrofono so bia un Philippines so but you don't do that to hurt your own club enti uko suma sabi obi a oye hansi ni so onko ye sa nyambra nsam no okọ no de bibi kọto honom ni ye players no we spiritual yanka sa ekotia so no mo sa hye ya eye edi asem kra ni team ba ko pe
me de otumfo na we do adaroma ni de kwan so timi no kra wonye na wonfa ma arabufo bi ne ho ntoye ai na say to adaroma we de wonna na kete me kra de me da form na me ka say say ya na be ya ne fa ma arabufo bi da be kwa arabo no pe arabufo ni bi ne fa ma wo mo nana why no munya no asum kra anyo ne de ye nyina ka ho bi me say me ha adwene pa won so a wo hwe mo so ha adwene no wa mo a me pese me body because me ofafo bi wo ofafo a mo share kire se prince we su nya na fain bo so na de no munya isa de na nye munya isa de no enye munya isa enye kra with all due respect your big game enye sam me na say yankasa e de ade wo ye ho nya sa de plastic or tiles come on ye training as him assistant grade in pam mo amunimo me ofafo no munimo bi ofafo no we dey ade na bosire mo me anu ofafo mo amo ye munyai sa ofafo no munyai sa ade ne nyina team no nso kra ni mo mo me si nkofo a mo ye nkofo mienu miensa mo ye ha asefo eye sie sa mo munya access to adakwa judge mo ya ni elusubo we kwasi ada mo mpanyifo no so nkofo dwa players na mo mpanyifo a mo yes ar mo so nyame anu nkofo bebubo mu di o na penkra mo yi coach so mo hwe kire you might not like him you might like him a Manchester United here da ho ya mo dia mama ke Carrick wonim say Carrick or time ayo you can say Roy Keane or time I ke Carrick pa on Gary Neville well they have no option you can criticize him at backyard but come on just come on for the sake of porcupine no for the sake of science and trauma as machine women come on me anya kama ye has for na ne atena fie di fiasem anyway yenya djuma be 5 minutes bi so yenko Togo Ghana ni de hikronkro ba ko ho ora na bibia aboko de Yankopon adumo ne mompai bo bibia eboko ye de nyame ase Kotoko ya ho abubu ne na tepoi e na ye die na Togo te say udi ne ya na chitafo de bia na obi wu front so ahia ya wo de minim se Kotoko chita ni mapa Togo na awo me de media na me de Santase ye Kotoko bekumi Santase Kotoko bekumi yeah. Oh, okay. Kotoko bekumi Santase. Na Togo, yese Kotoko ne has be baya na Togo nkrofo ha adwene pa. Nkrofo ba ho. Has for na no ade so mo kofa beninu a ho ba bi. Ne wanya mpupue bi mframa bi afa on man nkrofo ba Togo abeye enye do akakra na. Oh, me da se na me chia atiefo nyina ne mo adwumayefo obi a wotie ubia me chia obia. Sisi a me ne wo kasa ide yene has on the 15th no omo ma Togo ha ma mente ye de bet omo ne nam bi lie on de mate so omo obi afre me aka kire me boy enkomo enipa no fro no se say ha bi ho no omo ye de and say enkayen fa ne say so obi free ak no obekum ase a senka wonam konongo no abeduru adwe so nanka wadu tech nanka wadu kumase anisa so ekwa na omode ba kumase no akopa omone nam tentenwa ende mate wa ha no abeduru menchen wa ma na Togo ha de omuni Togo ha but be a mate so oma fa no na okay inti Kotoko ne ha si mu Togo sa Kotoko fo Togo pa wa na bebre Kotoko ha bebre na ha si fo nso ho ha si fo no so bi ho but se wa wonim se ba bi a wonyum a wo pen ba bi wo na wo nti no me bi a me nkrofo na me na odi agro inti say na mo ye meeting international assessment ya lusu to aduana Kotoko any has ebebo Togolese fans are more Kotoko and I said Mubesi Ghana fan base Togo say Lome na we who are here to see mi Lome mi kasefi Lome capital ni one or capital Lome na Lome on bronu bi o ha be bodin e bi aha Santase nya bile ho aye kan se bibi sa Kumasi a no di pa na obi nim Togo anu ho e fa Togo kakra yo me da se me ka ba bia me wo sisi a me de me wo adwakase ni mu a ye frɛ no ase kama
asigame na no yɛmfa no sɛ ɛyɛ akra nka me obibi te sɛ UTC anaasɛ tudu boy Kotoko nkomo ye lose to aduana ene de obi be se bygone be bygone eno nsene nko say na mo fa no ye ne ha se bebo say na coach afri honom stop gap coach ena ehwe assistant ni mienu Hamza Mone of a prince Usu na ehwe chire then na mo reaction we nyina ne ade mo ka bom den na enyo na yinwura mu nim kuni mo adwen kire ne say yo me da se no akwanya odi ama me me kia santeman nyina de wo mu ni se asanteman ya de ehia yen ya de kese ye nananom ade a ye beto ye na ye Kotoko no enti se entutue bia na se basabasa ye bia ekosokwa na ye wura mfi ye nananom ade o ma ya to ho a ye so ye beto aso enti mesre se Kotoko si ekitafo bia supporters ti se dia me America se me ye supporters na Kotoko no eye ma mi bia no mesre ekitafo nyina se omoma omakoma ento omoyam na football saa na tie adesre kese na me de ma mpanifo bia odi Kotoko achi akola oba bema nana ohima bia mesre wo mo se de eba nyina no yemfa no ntu akire na yenkoso enno Kotoko no se de ye nananom do na ye beto ye eno ni asema me di kanka de di kan okay mpacho uti metio kasa wadaroma de to so mienu no me ka ni se Kotoko ekuo ni ekuo kase enti se nana ye nyina ye na ye papa odefo eyiwu se blabe ye Kotoko adwuma se wubusa wo ho se wubetimi aye Kotoko adwuma so wuntimi nya na waka kire nana so wubetimi aye a na waka kire odefo nana de enti America se ni se ye mfa Kotoko adwuma mfa ni agoro omokunye akono omokunye de atwam omakun de daada besen enti se ya Kotoko ball ekuo na eda ho no se ekuo ni kobo ball a eti se akon na nananom kunye na omodi nkunim no sa na ekuo ni tie eti yemfa ekuo ni mfa ni agoro enti se wo be ye ekuo ni ho adwuma ye de wo ba mu se be ye ekuo no betena position bi anu bi ndedi anim na ekuo no nkọ akon a enya agudie mesre na America na nanom a mabomi mu ase mesre na nanom na America se otumfo yi se blabedi koye ni ka hunu se wo ko akon na nanom kun di nkunim no ebi na wo kokon na ye ni eni enguguo na wo kan sisu say Kotoko ne ha se beboyi wo kan sisu say ye na fasi na ye hu me kan sisu say ye mpanimfo omonhwe enema na omoye ni ye okay mi de me hu sasisi a me gina ha yi mi hu say mpanimfo na di anim no omon say yes fom omon hu adwuma no eye omadi ehwamo efie eni omadi ehwamo because Kotoko kuo na da ho no entimi say ye ball the whole year ye quarter of sili ya ye nya hwe de ebi nsida enya santeman enti eho no oma feli eho da ho oma feli kwasi ada nyame ya adoma ye ne ha ase no say ye di nkunim because be 4-5 years ni ha sintimi eni yesu nkunim oma ya ade kwa ye draw okay enti enye o mani su sisi a hanom emfa ho ne die esi nyina so emfa ho ne die esi nyina kwasi ada enu tira me di kapa chew se ye supporters nyina no me po obi a chew se kwasi ada obi amna stadium ye meta ye boys na chi no mu ni nkunim ma yen ansa na chire no sasem bi o chire a yaka very well okay enti more expectation is say mo dia mo kan say ese nkunim ba na nyame mpangu bi sa nsi a na
dear na my drink. On say enano yanana echo training ground na some okoka ye no sebi empreduasan so we badwen ba umtie da na kan ye no so wo tie da na kasa ye na efi playing body ebesi coach so ebesi technical empanifo na ye IMC fo no nyina no atema na atenkra kan ye no sebi so we badwen ba na wo tie twi na okan ye na wo tie ase enti se nyame adom na kwasi ada adepa bi chi ye na so mu sa akogina ho na so mu tena se ma ha sa ahye omo dia ene megiri se Kotoko kura no meka de se ye na otumfo nko na ye Kotoko hene o ye Kotoko hene asante man hene no meka se onu ne yenim no apart from that there etim na ye Kotoko ana ekuo na ye Kotoko no sisi aye kasa ye no ye ni obi a ogina nimu a obeku enkodi bi e de nkunu ma ye se Kotoko kwasiada has ehye Kotoko a ye ni obi a odi Kotoko ekuo nanim obi biala kwasiada has share ya opesa management ni empa mo na asese kasi so ya na dia obi tio nyese obi na empa mo obi o eye ye betena se ni abusa wo se ya de adwuma ma wo mfie miensa ni afie miensa na adwuma ye na wo ye no ekosi sen na wankasa wa yi ohu ano se ye de kuo ma o te se Kotoko a ye de kuo ma mfie miensa wantimi amfa Kotoko anye Premier League wanyi league bia FA Cup ba akopɛ na wo je FA Cup ba akopɛ e na wo de kɔ Africa no nso no wanu ba bia ye hye wonsia ne enum ne de keka ho a enti mpacho adwuma we wobetumi asa ato aso no mabusa wo sa wobetumi asa ato adwuma we so adwuma ye so ni enti me pacho dia menim e na mekan se kwasi ada se ha se sa hye Kotoko a Kotoko adwuma yefo nyina Kotoko adwuma yefo watchmaifo security obi biala ubo tutu sansan kra na busa ho se adwuma na meye no eboa ye mfie miensa ni ema otumfo anka nkyerɛw wankasa ema otumfo anka nkyerɛw se dia coach Zito tena se no hu se no ade we ahwe ebebu emoa me obi anya na adwuma saa obi ahwe se kwati ada omu luzu a obi ahwe Zito se dia Zito ye na obi ahwe Zito yo ya da se no kasa kwa awaka eni nyame boa na ebowi na wankasa se ya utimi ma results wo repetete kremu a Togo on we de unko hu ma me ana papa no wo mbọ mpa ya Kotoko ye be wini ana ebe lusu ye be wini na wini na ebe wini no wini de ese chey yo tie wini de ese wankasa vem kwa for mo ese chey o se ese ye wini say me se ese chey ansa na aka se ebe wini ese wo woro so kakra wo ye ma hwe won ai dientia me woro so no eye enwumre we se matie asem ba ko mienu bi from Ghana say coach na wo hwe kire sisi ya no ebinumu empe se obe hwe kire ebinumu so empe se wo hwe kire saa niema na ye ha Kotoko saa niema na ekwanimu na ba kire ekwanimu na kire no emmoa pepepe yo saa de no etimi mmoa ekuo bi e ma ne nkonanim enu nti na ma me ka se mu wese no se yemfa ne se kwasi ada de so we gina ho no wo ye ne selection na se we nsu se saa selection ne manenyi ho a obede na wo win match obede na wo win match nti enkamu enye possible so obetime enkabomu na ye bibia eti saa de na eku Kotoko saa de na efri empanifo ni mu nyina memawie technical bench ho nyina no omu nyina saa nyema na eku ye because as a madamfo menua madamfo mepewe asem menyama ne manim mu ase menyama we fa me ho tan eno a na ma Kotoko yenko yanim no because the whole Ghana yo hisia no 16 team na ebobo no 17 or 16 no obian ho ma wo player more than Kotoko obian ho ne player omo manim chen Kotoko nanso busa ho se de be nti na Kotoko yentimi nko yanim Kotoko ye bobo jam ne se ya da jam ne se FIFA se 6 de be ntia
eye gyina saa de na so adenti ne yakoto player say player we onimbo nti ne yakoto no on the what ho ye mane nkobobi because oni adamfo bia o technical bench ho oni adamfo bia o technical bench ho nti ye selection won ka ho bench kura won kobi yakoto saa player na say die bench ne yakoto no ebere ne yakoyanim ebere ne yakoyanim Man City koto ayi Ghana international ayi ya friend say Man City koto no Samanyo okwa 3 days kura 3 days ball Samanyo ball 3 days busa won sesenka ayeye ya bibifo ya ye beka za afe no waba beto okwa na ball saadie we ya na eku ye wo Ghana eno a na eku Kotoko say yakoto play na dey na any place na koto say dey be dia oni mbo akoto ya nya ne mfansi e wada ma odi wiwia e be ba be bon komo no atimi aka dey ofesa o kan no enti from Togo mo hwe lines mu a mo hwe ahwehwem ni ade a Kotoko has wan na ewi ni Kotoko be wi ni ya ti Kotoko be wi ni obe wi ni 2 emfa ho say ha say aya de kwa 2-1 emfa say has fo akofifa bi ni ade eye niema ho ho no oh me na me ka say me I don't know say someone ya me de mache omo ne nam mache say even omo bass ne ba be pie kumase bass ne be ba so na players ne ti bass ni yeah but ni nyina achi no say Kotoko unity ni ye duma me special wo mo ye be hye wo mo emfa ho ni goalkeeper wo dem emfa ho ni do ombe ye mate ebekum yamfa ho nsi e na ya Togo fo nyina nyame boa begiri si ebo wi e be ba bedi nkomo why me pa choyo mate me so me damase no makwanya mo dia ma me wo ho na se because Kotoko na ehia me damakoma so enti me wo ho aye se me so me ti ho asema se me so me kasa fa ho no kra ehia ba o kan so na afiri mu na e kama enti o kasi so ne tofa bom nyina ne se hasifo sa de besi so ma ye de a ene obi adwuma mo no sa na wo kan e na ase tie mpache ozito tie me so ye de adwuma ma o 3 years no omunti mi fa Kotoko nyi league Africa MTN ba ko omoje ya omodo ko enso ya nu ba bia eti omumu akonta omu ankasa mu akonta omu fa omu bukunto wono omu hwe se adwuma ye de ma omu no omu adwuma ye no eti sen no ye sen fo mu omu ento aso ana because of a tie de me kan say me tuoi se me o team a se me o team na me fa every position bia obi a me fa obi as a player as a why no me no be ko agreement at the end of the year me the year na me no be ye na year at the end of the year se me hwe adwuma a wo ye na se adwuma na amwo me a me no nya adwuma bio because obi aye adwuma pemfa so o ka se me pa che wo se Kotoko team say ye individual bi team a nka sabre nka team na ngu ye nka team na gu say ye individual bi team obi private team a nka team na gu because otumfo sika oyi ye last year otumfo sika o say ye say munyi even after 2 times so the me tie ye no munyi nkoto players at the end of the day no so be na ba sika na otumfo yi ye no so na o ka say ye me obi botom sika na oyi a e no de investment say me ye investment ya o ka say nka sabre team na ngu ye nka team na gu ya beda ase yes nka team na gu okay yes o de na netu kwan ji so oba na na beba na akire hwede akire ti ana na de beba ya be she has ya she wo ma akire be kama akire be din yo mate ya ntimi an show mu dia na ba na je ye ntimi mu ama ne yi na we de o se mitama to na tie me pa chew ka kire wo mo se abrewawu na o sa da abrewa di ade a ene aye na no watu ahye da o
Abrobe na koye omude abrobe bi dia de. Eti o de se me kan se yenyina ya asantefo omo titwi ebe ya mabu obi ate wankata wate atempo. Eti omo nya abotre no omo hwehwe coach a omo nim se coach we. Enye coach se nye coach a wo pa adwuma ye o. Coach a na kuma da Kotoko so. Oh, okay. Coach a wo pa Kotoko. Yemfa Bruni ana yemfa bibini. Broni according to the me beto ya me so masu e da metrimu no. Broni mebu Kotoko da. Okay. Medendop wa Broni mebu Kotoko da. O say Medendop so bu Kotoko. Medendop na sa Medendop wa anyika. Razunde kwa mu Kotoko. What so Kotoko anyi league. Okay. Today yam ko Obeba bebu Kotoko. Obeba bebu Kotoko. At the end of the day say wo no anyi trophy bi say wanyi league. Amfa Kotoko anko Africa. Anko bi Africa wa nu kota fa na say wa mebu Kotoko. Etimi de me beto ye na me so mahu ni say e bibinia na de Kotoko. ATC and NTC na omojeje Africa Cup no. E bibini na de omojeje. Tiantu ya bonhwehwem ni yempe bibini papa. Ai. Eti say abrewa wu na de abrewa di ade a watu oye na aheda. Abrewa we dey so ohwa. Omunya abotre hwehwe. Ye nyanko fa abrewa bia. Abrewa no ohwa chi si ade ohwa me abu ayi na se nkonta. Nti nye ayi bia. Eye mistake, eye big mistake pa na omoye na eye big mistake. Sir. Eye big mistake say Zito nye dia na assistant so nye. Oni ni mienu nya na de bia oni ni mienu nya na bo match no. Oni ni mienu nyina enete oni ni mienu nya na te hono mo hwe bo no. Ede be ntina Zito ko na assistant ne te hono mo. Ale ono no foundation no. Oni ipejana. Nyame ma nyina ya abotre no no me nkunimdi na eja eso no emra form kakra. Ti de enhwe kwasi adanim. Why? Oh. Ayo. Kwasiala de. So results nso betwam Togo ho awadama mfa nka me na me yemfa efrem ne yemfa yansa mfa nto so. Mate oh me de me wo me de se maka jo se me de me no daily days na me de me ye free me ona ya na ja ya na wura afi me se so bi na me kata ne nya wo me kata ne nya wo dentia ata me kata na se me nkasa boko me kasa ya din me nkasa boko nti biara ase how da bi se Kotoko de yemfa ho ne obi obo base na obo to ha de ye platform ye ho se obekere wa adwen fa Kotoko ho na mpanyimfo nso age wa ebia na adru mpanyimfo anim ti no de mandwen sakra why obia is welcome on board facha me on say ayi no ba bia me wo ya na me call ba bi do ho a me call Hawaii do ho a ekoya ade nti wa hwekra me best 3 days me post video da so facha me ayi no binkum no so ha na we aso ha nti ne ma bebre enye we nko na me yo why adama nti facha we me ko ba bi du ho a Hawaii chese ho no enya asem kuma ho kra time nti ba bi du ho na me ko nti facha me why mate me ni problem me dey say bia unya bibia so apese edi hu nkomo adaroma ni die ni ahon brase kwan so e china kra apese aside nkomo a me platform is open for you my ni nkomo china why mate say temiti me nyati fofu bia mefre o mate me nua mehwe anim ti monitor wo mo mame monitor wo mo wo bie ho mame na enya dwuma mo why nyame chira mate ya bai de ni abada bia ebedi nkomo o pese de bia kasa kra me ma platform yan kasa why me pacho nyame chira yo okay Kotoko no ho adwuma na ye yo nti onso ba bia wo bia no ye nua wo Togo lomi and I watch na adwen e dey for the recent happening of Asante Kotoko onso ba bia wo bia no fire number e wo screen as +1 716 787 1300 ye be mu akonya na onso abekere wa adwen e dey afa Kotoko ho bra panyi ebekume of lomi Togo eno amaye nkomo kakra no yes aba na ya to aso with more stories making headlines.